Sen kayısı var lan? Rızbek. Kim? Rızbek. Amel var öyle. Doktora geldiniz mi? Özünde gel. Sağa gel attım böyle. Yok. Gel. Mümkün mü gel? Geliniz. Mineye geldim böyle hatta. Geliniz Hatta. Gel sağa gel atkan. Aksakal geliniz oturunuz. Ne otur vallahi hiç isteyerim. Neme? Men çoğunuz sağa gel atkanım neme? Atan ne olacak? Karaçı. Nege gel attım hele? Неге келатканыңызды мен қайдан білейін, Ақсақал? Sen bilmeysin. Ақсақал, көріп атам. Сіз склероз, анан сахар турбайсыз ба? Қандай? Сіз склероз, анан сахар турбайсыз ба? Қанды білевердім. Шымыңыздың замоғы ашық жүреді. Демек склерозсыз. Анын айланасында додо болып чымындар жүреді. Demek saharınız var. Al jönele karlık boluş gerek. Adam karganda oşondoy bolup kalat. Unçak bolot, başka bolot. Bir jerin oğruyt, bir jerin oğruyt. Adam 60'tan ötkönden keyin boldu. Erteminen oygon soň eş jerin oğrubasa demek ölüp kalgan bolosun. Anan tekşerip görbey bilbey turu bile mınday oğurken anday oğurken deyiversener turu olbayt da. Ақсақал қантип текшербей, текшеребиз да. Сизде склероздун признактары болуп атпайбы? Mineleri bolup atar. Склероздун белгилери болуп атат, Ақсақал. Kanday belgiler? Ого койгон-ой. Кандай белги экенин кече келгенде эле айтпадым беле. Soğumuz geçeye de geldim böyle. Geçe gelmek tügül bir surooну kayra verip başımda orttunuz go. Anan geçinde men ketkenden ketpediңiz be? Tuu yata. Bilmem degele kişiye jakpadım hatanı. Kişini jon koy başka geldik. Üyde kempirime jakpadım. Erteden keç kuruşabız. Geçinde jatkandan taң atkança uruşabız gelip. Uyku жоқ. Jatkandan keyin surayt. Tüşte mende mineni surap attın hele deyip. Yaylanayın kuda, eşteke suragan jokmun, mine suramak elim. Desem bolboy surap atmadın böyle, minele deyip de. Anıda jatıp algandayın surayt, kıçanıştap. Gündüz surasa da esteysin de. Geçinde uyku surağının ortasında jatsan anan minesini esteme gelim. Ақсақал, көрдіңіз бе? Бұл дағы склероздың белгілері. Ушу сіздің возрастта көп еркектер импотент болып қалады. Анысын ұнтып қалып еланан көп нәрсені сұрай бершеді да. Анан сіз дағы байбичеңізден арбалияны сұрадыңыз да. Анан ұрышады да. Дағы ұрышпаған кемпір екен. Bilbeyim ata. Kebir aytat, Ақсақал sizdeki jakşı oğru deyip. Yaylanayın kuday, oğrununda jakşısı bolobu deyip. Desem aytışat, jakşı da canınızdı geyti oğrutbayt deyip. Ertemenen uqqanındağı canı söyleşip atkanındağı bari canlılık bolup sezilip durat deyip. Ал жағы бар, Ақсақал. Зерікпейсіз да. Bir окуяны кайра жаңылык кылып угуп отура бересиз. Jakşı bolboy kurup kalsın ata. Ötkönde şermende olup kalat istemedim bu. Okuyayım ne olup? Bilbem, mine cegenimdi de bilbem, minişkenimdi de bilbem. Bir pasta turu bile içim burap kalsa ola. Cügürüp getip atam gelip, cügürüp getip atam gelip. Özüm cügürüp getip atam. Kayaka cügürüp getip atkanım estey albayım. Okuy. Anan? Daha jakşı ne verem, sezip kalgan eken kolumdan karmap. Ata bir akavasınız hele bir akavasınız deyip, cetelep girgizip tuvaletin içine girgende görüp alıp ne istep atmayın. Uşu yaka gel atmadım böyle de.
Окуй. Жетиштиңиз менен же жетишпей калдыңызбы? Iya. Жетиштиңизби же жетишпей калдыңызбы? Жетишкени. Бирок кайра чыгып келатып туалеттин калгасынын туткасын кармап алып турам, келип ойлонуп турам. Окуй, эмнеге турасыз? Ой, унутуп калып атпайынбы? Келаттым беле, же кетип аттым беле? Окуй аксакал, мунуңузду киш укпасын. Эртең кокус бирөө укса, бүт айылга шылдың болосуз. Мындай жамандыкты кыргыз укпай коебу. Андайды биринчи катта кыргыз жакшылык сөздү укпай калат. Мындай нерсени тим эле аткан октой угулат дабы. Менде келес о. Жанагы Жамбыл Акмак айткам да тең туш катары. Өткөндө ушундай болуп шерменде болуп кала таштадым. Эч кимге айтпа дегенде. Ал келе со сурабаган кишинин баарын айтып чыгыптыр. Алгы Жамбылдын укканы Кыргызстандын жарымы укканы да. Көчөдө кетип атсам эле ар кимиси колу менен көрсөтүп алып күлүп атышат азыр мындай кылып. Баардан жанагы эл чогулган аш тойго бара албай калдым. Барсаң эле болду, ар кимиси келип колтуктап эле абылдаке берип атсаңыз, өткөндө кызык болгон турбайсызбы, Жамбыл ака айтты дешип эле. Деги ушундан кутулсам болобу? Ушул оордан айганбы деги. Аксакал, сиз карате анан бокс менен машыгыңыз. Менен? Карате анан бокс менен машыгыңыз. Ой, кадим келе жана балдар. Дал өзү. Ошол жерден береби. Эми ооруңуздан айыкпайсыз, бирок шылдыңдагандар азыраак болот да. Алардын шылдыңынан корккон жерим жок атаңыр. Алардын шылдыңы мага жугуп калмак беле. Менин коркконум башка болуп атат. Минтип жүрө берсем, бирөөнүн колунан өлүп каламбы деп коркуп атам. Сизди ким өлтүрмөгүлө? Жаман болуп атам. Неге? Ой, билбейм айлана. Өткөндө үйдү таппай калганмынбы? Же кемпирим алмаштырып алганмынбы? Кошуна кемпирдин төшөгүнө барып жатып алыпмын. Да жакшы чалы 3 жыл мурун өлүп калды эле. Болбосо мен өлүп калмакмын да. Ай, аксакал, кечетен бери сиз менен сүйлөшүп отуруп байкадым да. Ушу сиз оорубайсыз деле. Неге? Склероз менен ооруган киши мындай болбойт. Сиз калп эле оорумуш болуп, арбалянын творить этип жүргөн жоксузбу я? Жөн туруп чайланан. Сакалым өрттөнүп кетпейби? Ушу жашка келип алып ошентсе. Ай, жок ай, оорубайсыз. Мен эстедим сага мине келатканымы. Эстедим азыр ата. Сен билесиң. Sen көп жылдан бери биздин айылда доктор болуп жүрөсүң. Кимдин ким экенин сен билесиң. Айтчы мага, ушу биздин айылда мага окшоп склероз менен дагы кимдер ооруйт? Аларды билип алып эмне кыласыз? Сен айтсаң, баланча деп айтсаң мага, мен ошолордон барып карыз акчалайын дедим эле. Мына айттым беле? Сиз оорубайсыз. Сиз калп эле өлмүш болуп ооруйм деп, сакалыңыз өрттөнгөн чалсыз. Сакалга сылба, сакалга. Өлмүш болуп деп. Сен де өлмүш болуп атпайсыңбы? Мен эмне болуп өлмүш болуп атам? Мен де кечээден бери келип байкап атам. Эмнени байкап атасыз? Бул склерозуң чогуу жатып өбүшкөндөн жукпайбы? Аны сизге ким айтты? Чогуу жатып өбүшкөндөн жугат деп. Анан міне кечээден бери келсем эле улам эле таанымаксам болуп эле акча кел деп атасың. Да пошел. Assalamu alaikum, hurmatlı oçtuk tuğanlar. Kutmandu keçiңиздер менен, байрамыңыздар менен жигиттер, эркектер. Эми абылда айымдар жөнүндө айтып калды. Мен энелер жөнүндө ырдаймын. Бизди ушул эрежеге жеткирген, түнү күнү уктабай баккан,
Eneler sizler için ene kavay degen ırdı kabul alıp koyuңuzдар. Ene kevay o yeğim yeğim ene kevay Kutmanım uyuğum ağıp gelip Kabrimden altınmış altın ömür Dişiğine uyudum Sen göz yumsan unutarmın cılçıdap Men göz yumsan köz ötkönçe burkuram Apa kevay kara çaçım kup olur Koş emçegin almak salmaz ırkırar Yeni kevay dilim tuyam emgegin Yeni kevay ömür yaşın engelin Kantip beni karış yolma uzaksın Kaktap günütün Ak sütündü yemgemin Kaktap günütün Ak sütündü yemgemin Kirpi kakmayın Kança yolu termedim Katıp aytma Çok rahmat. Yeme erkekler için жетпей қалған сүйілерді бір қозғойбыз, естейбіз. Асакеңдің ақ бұлыттарын бір аралап келелі. Аза кеттік. Çötkün tağdır menin yolga çıkıp silerdi ak bulutlar yoldoş kılıp men gelip
altın kumdu kölceğinde olduram eskeriden işten sızıp olduram eskeriden işten sızıp Sezigendey ayrılardı korkor elim altın kum sen barınam ortak elim çeşit biz döksütken canlığa ömürdün erin gözdey o yalgız kelem ömürdün erin gözdey men yalgız kelem kaygının karan tünün jarkılar karaldım yaş döküp jakşılık var sen azır immen oylap turdun eken aydalıp baratqanda ak bulutlar aydalıp baratqanda ak bulutlar Köleceği kasiyetli göldün ceğim Körbedin öt körbedin sen emnelerdin Adaşıp sügönümden geldim sana süyümdü harga kılıp o kayrıp bir çiğ